Ibihe byiza twongeye kubasuhuza no kubaha ikaze by'umwihariko ugira umwanya tubategura kandi twabagezaho amakuru abagezweho. Ni amakuru abasotse mu bitangazamakuru bigiye bitandukanye, by'umwihariko amakuru yacu y'uyu mugoroba akaba agiye kwibanda kuri izi ngingo z'ingenzi zikurikira. Mu karere ka Rwamagana hafunzwe uruganda rwakoraga inzoga mu nsenda ndetse n'itabi aho kuba ibitoki. Ubuyobozi bw'akarere ka Rwamagana bufatanyije n'inzego z'umutekano ndetse na Rwanda FDA bukaba bwafunze uruganda rwari rwarahawe ibyangombwa byo gukora inzoga zo mu bitoki ndetse n'inanasi. Bamwe rero bakaba batawe muri yombi, abandi bakaza kuyabangira ingata. Sibyo kandi gusa turaza kubabwira ko mu karere ka Nyamasheke batanu bakurikiranyweho kunyereza ibiryo by'abanyeshuri. Inzego z'umutekano zo mu karere ka Nyamasheke zikaba zatanye muri yombi abagabo batanu. Abangabo rero bakaba arabo mu murenge wa Bushenge, bakaba bakurikiranyweho kunyereza ibiro 50 by'akawunga. Aka kawunga rero kakaba kari kagenewe abana bakaba bigaga ku ishuri banza rya Nyarutovu. Rero abatawe muri yombi rero bakaba barimo abatetsi babiri bo kuri rashuri ndetse n'abayobozi babiri n'umucuruzi umwe. Mu karere ka Musanze turababwira yuko umugore yarumye igitsina cy'umugabo hafi kugica. Umugabo wo mu karere ka Musanze mu murenge wa Muhoza arira ayo kwarika kubera ko umugore yamurumye igitsina agenda kugica. Ibi ngibi ngo byatewe n'amakimbirane bafitanye, aho umugore ashinza umugabo we kumuzirika mu gihe bagiye gutera akabariro. Uyu muryango uvugwaho amakimbirane adashyira ukaba usanzwe utuje mu mudugudu wa Kabaya ho mu murenge wa Muhoza mu karere ka Musanze. Sibyo kandi gusa turabwire ko mu karere ka Kamonyi umugabo akurikiranyweho gusambanya umwana we yibyariye w'imyaka 6 y'amavuko. Ubushinjacyaha bw'urwego rwisumbuye rwa Muhanga rukaba rukurikiranyeho umugabo w'imyaka 26 y'amavuko ukekwaho gusambanya umwana w'imyaka 6 y'amavuko. Sibyo kandi gusa turaza kubabwira ko mu karere ka Huye akurikiranyweho gushaka kwica umwana we w'umwaka umwe n'igice amukubise ku rukuta. Ubushinjacyaha bw'urwego rwisumbuye rwa Huye rukaba rukurikiranyeho umugabo w'imyaka 59 y'amavuko utuye mu mudugudu wa Nyabisindu ho mu kagari ka Kibirira mu murenge wa Rwaniro ho mu karere ka Huye mu ntara y'Amajyepfo. Uyu nguri akaba akurikiranyweho kuba ku itariki 24 Ukwakira 2025 ku isaha y'isaa 4 z'ijoro yarashatse kwica umwana we ufite umwaka umwe n'igice w'amavuko. Kimwe n'ibingibi tutagarutseho muri izi z'ingenzi byose nibyo tuje twabirwa muri amakuru yacu. Mbibutsa ko nimero rwa mbere ugeze kuri YouTube channel mutakora subscribe ribo hasi ukande subscribe ndetse kandi ukanda akazugira kugira ngo ujye ukurikirana ibiganiro byacu bitambuka buri munsi. Naho nge nditsira umuhumuza mbaye ikaze ni mujye kuri ibizatuma u Rwanda rwinjiza ayarenga miliyari 1 y'amadolari Leta Zunze za Amerika mu bikomoka ku buhinzi byoherezwa mu mahanga 2025-2026. U Rwanda rukaba rumaze imyaka myinshi rushyira imbaraga mu kuvugurura ubuhinzi kugira ngo buve ku bw'amaramuko, kugira ngo ababikora babashe kuba bakinjiza amafaranga menshi. Ndetse mu mwaka w'ingengo y'imari wa 2025-2026 Minisiteri y'Ubuhinzi ndetse n'Ubworozi ikaba yarateganyije ko bazinjiza ayarenga miliyari 1 y'amadolari Leta Zunze za Amerika. Umusaruro ukomoka ku buhinzi woherezwa mu mahanga umenyerewe cyane ni icyayi, kawa, ibireti, indabo, imboga ndetse n'imbuto. Imibare ahangaha igaragaza ko mu mwaka 2023-2024 ibihingwa byoherezwaga hanze y'u Rwanda byari byinjirije u Rwanda miliyoni 839 y'amadolari Leta Zunze za Amerika, arimo ay'ibihingwa ngengabukungu, kawa, icyayi ndetse n'ibireti ayarenga miliyoni 201,600 y'amadolari Leta Zunze za Amerika, naho indabo, imboga ndetse n'imbuto bikagera kuri miliyoni 75,100 y'amadolari Leta Zunze za Amerika. Raporo ya Minisiteri y'Ubucuruzi ndetse n'Inganda 2024-2025 igaragaza ko amafaranga yinjijwe na kawa yiyongereye agera kuri miliyoni 109 y'amadolari Leta Zunze za Amerika, avuye kuri miliyoni 89 y'amadolari Leta Zunze za Amerika mu mwaka wari wabanje. Ino raporo igaragaza ko ikawa yoherezwa mu Buholandi, Ububirigi ndetse n'Ubuyapani yiyongereye cyane. Guverinoma y'u Rwanda ihamya ko hafi 1/2 cy'ibyo u Rwanda rwohereza hanze y'igihugu bikomoka ku buhinzi, ndetse kandi intego ari uko byakiyongeraho 13% buri mwaka. Mu kiganiro Minisitiri w'Intebe Dr Nsengiyumva Justin yagejeje ku nteko ishinga amategeko imitwe yombi ku itariki 2 Ukwakira 2025, ikiganiro kikaba cyerekeye ku bikorwa bya guverinoma bigendanye no guteza imbere imibereho myiza y'abaturage binyuze mu kongera umusaruro ukomoka ku buhinzi ndetse n'ubworozi.